Sekretarijat za lokalnu samoupravu organizuje javnu raspravu za nacrt odluke o određivanju naziva naselja, ulica i trgova na teritoriji opštine Herceg Novi. U predlogu nacrta predviđeno je 112 novih ulica. To je činjenica da smo još prošle godine, krajem avgusta, pokrenuli proceduru. Sekretarijat za lokalnu samoupravu je svim mjesnim zajednicama, posebno prigradskim i na Rivijeri, dostavio jedno obaveštenje i prosto informaciju da bi trebalo što prije da se pokrene, odnosno realizuje procedura oko dodjele naziva ulica i mjesne zajednice su i postupile u skladu sa tom preporukom. Naime, oni su javno obavijestili građane i tu je dat zavisnosti od koje mjesne zajednice, ali rok od 3 do 4 mjeseca gdje su građani imali mogućnost da daju predloge za svoje ulice, za nazive, a onda nakon toga su mjesne zajednice zajedno sa savjeti mjesnih zajednica, ali često je to bilo i često su tu bili u pitanju i sastanci u proširenom sastavu gdje su i drugi ljudi koji nisu u mjesnim zajednicama dolazili na sastanke i pomagali da se napravi jedan konačan predlog koji bi išao prema opštini. Na inicijativu Sekretarijata za lokalnu samoupravu predsjednik opštine Stevan Katić formirao je komisiju o dodjeli naziva ulica. Komisija je počela da radi, bilo je zaista dosta posla, znači ulice koje su date od strane mjesnih zajednica, neke je trebalo korigovati jer smo imali obavezu, odnosno stav komisije bio da na teritoriji opštine ne mogu biti dvije ulice sa istim nazivom. Zatim smo se trudili da jednoobrazno opišemo tekstualno sve ulice, ali također smo koristili karte gdje smo zvali ljude iz mjesnih zajednica da nam pomognu kako bi to što preciznije se odradilo, a također po potrebi smo i izlazili na teren. Samardžić ističe da je odziv građana i mjesnih zajednica bio odličan. Su zaista svesrdnu pomoć pružili prilikom ovog posla i koristim i priliku da se javno zahvalim kako savjetima i ljudima koji su savjeti mjesnih zajednica, također i svim građanima koji su dali podršku, koji su pomogli, uzeli učešća u kreiranju ovog akta. Tokom vikenda najviše primjedbi upućeno je iz mjesnih zajednica Igalo, Baušić i Đenovići. Treba malo da se popravi, odnosno doradi situacija sa gomilom, novim naseljem. Taj dio je pokriven naseljima, nije baš pokriven ulicama, pa smo se tražili smo dopune od mjesne zajednice Igalo, tako da očekujem da će i taj dio biti malo bolje obuhvaćen u konačnom predlogu odluke. Javne rasprave biće organizovane u mjesnoj zajednici Bijela 29. novembra i mjesnoj zajednici Igalo 3. decembra. Završna javna rasprava biće održana 4. decembra u velikoj sali Skupštine opštine Herceg Novi.